Abusia yinyane yese ya Sammordua ene oba panyini ana maame efe no abena esira epeso omoye na nakofisno the second year awo Sampa na say ye yo mpeso omoye akofa nsempi aba ama na nakofisno the second abusia I issue disclaimer and as a statement to that effect and omunso momokanya ne say ya Sammordua eyi opeso ye omu nana confessional eyi no omu nana confessional the second abusu no omu ni mu hwe na omu nsa so enhyase ya Sammordua epeso ye yi ama police force so akoje restraining order trying to restrain ya Sammordua ene nana abena sirano se momo nya eye bia o Sampa ya tete sansami ama nana Samgba Gyafla the gazetted chief of Sampa chief for the amamrani amanye kwan so Asantehene our Sampa no ne spokesperson aye Nicholas Mahama akasa na momiyentie asema Nicholas Mahama ekan for me chiamo enra na obi ka kire me say aye Sammordua force omu ye nana kofisu no eyi na me say na nana kofisu na busua pa no matimi agyae ankrofo di na edi agro ana mso wanya busua no am say okay yeso mkofa ankrofo bi free wenchi techi man eni kintamponi ne ekeka ho na omo ba omo dru kable police force stop omo no eye regional minister eni ne team eni intervene eni DC emo ja omo ru Sampa tienra omo nam kuru no mu no mu yese na so okay na mu nim omo normal enam so yan ye no omo dodo na say good enti what is next and so omo si nyame ya adom Saturday omo ye no na eye na Dormaahene Sumahene eni regional minister ni DCG no ena eba ye no eni nananom a omo from them say wow I'm say regional minister I'm say yes the police form po ye adwense nka omo court normal stop ema regional minister ni DCG catch omo so omo nyai na they will provide security I'm say wow regional minister yes Sampa manhene na Samgba Gyafla amamre ni amane kwan mu Ghana mramu ya ono na ye ohene no ebeye na dua na hene ne na dua na hema yie omo ka se eyi problem ba into omo nyai e court else restrain omo no sa the same regional minister am say yes am say wow tini ya na me ka kire regional minister any Dormaahene ne Sumahene any DC nyina ne se emo madwen mu enye omo se omo ye ma problem ba Sampa ehun sunsanso no beka wo Sampa nko a de bida ebedi omachi eka omo nkuru no mu Mr. Regional Minister Mr. DC samu fi se Ghana mra no eye modia na wo ye lawyer man ntino wentimi amfa mra no amfa ntwetwanji no na fi se wabaye regional minister abehye no echi emma sebi enuoma emfa mra kwan so emfa mamre kwan so na abemo mo kwan mo ya we will let you know say the people's power is greater than your political power now office or one. Mr. President metie speech bi emra boku for eba waswiye wo kan asem bi say wo swear the oath say you protect the constitution of the state. Sa constitution no ekire wo say ohina ya gazette no ena wodi nachi. Mr. President, I hope that statement is not based on your perceived political allegiance of those that you think have been gazetted. I know say it will be a statement covering every legally gazetted Dormaahene was Ghana. Se sadia na unyina so ne sade ne de ne metwi wadwan so say your appointees the DCE and the regional minister working in consultation with their respective ahemfo the Dormaahene or no control the regional minister any Sumahene or control the DCE and omu manipulate omu ye ndi omu ye
Yati se Dormaahene ene Sumahene ene sa omo mo keka ho nyina eba Sampa ochina. Me yapa se bebi a me wo no me ne Ghana ntem wakakra na mentimi mma ho. Enka me na me lead guide of honor na ye be di be ma Dormaahene ene Sumahene ene regional minister no me na me lead. Ye prepare atwen wo. Say nyame be so mu tata di omo bedru Sampa. Na ye di omo ko the funeral ground no mako ye yie no. Ye twen wo mpa. Ye be mo befitting welcome. Ebe ye nsa na ho ebe ye a lesson edi ama any other person who will want to mingle in affairs which are not legally grounded and traditionally grounded. Enti se Dormaahene Sumahene regional minister any ahemfu biti baby no omusi omu ba Sampa aba be ye bia omumra ye twen wom enro ano na say ye nya the exact number now omudi omu aba ho no ene nkrofo ye di omu aba ho no enro ye ne nyina nyame ya adoma ye prepare na ye di ama wom ye be prepare di atwen mo mumra se Ghana mmara no ema mo kwan ema sebi ne ye enye mmara kwan so ene amamre kwan so na mo be ye dia yenso ye be ma mo welcome address ebe ye befitting one ebe boa ama mo kirima e dia yesua ho no e dia ma won enti Ghana Police Service, Interior Ministry, National Security, you can hide behind politics and allow certain things to happen. President Mahama, you said you will stand with those who have been gazetted. There is only one gazetted chief in Sampa. Onene nana Samgba Gyafla otosumino. Enti mesremo ochina will be a test case for Sampa. It will be a test case for Ghana, and we are ready for that. We be lay red carpet at the ama nana Dormaahene. Be lay red carpet at the ama DC at the free baby awoti na e de na ko eye na se. Be lay red carpet at the welcome obi biara obeba Sampa bia a red carpet will be waiting for you. Yadamasi. Enti eno pe na me pe se national security ene wo mo keka ho beti. Say senior president can say he need to protect the law. No, as citizens of Ghana, we also need to protect the law because emrano ema ye kwan say ye say ye bom ran ho ban enti ochina ye be hya ase na ye bo mrano ho kwan enti meda obi biara so obi anka na command to yem. We have put adequate preparation in place. We have put enough preparation in place ye betimi abo obi biara ho ban na yetimi ehunu say ampa obi ntimi nsori emeye to trust him emeye sebi nyoma bi emfa ne hundi enko tinana Dormaahene Sumahene regional minister ene mu a Sammordua afo to mu nsafre mu nyina no ochina yebeye ushers na ya oshamu into the funeral ground ye twan mu pa we will be ushers ya pam ya usher ntade de amomu nyina ene ya mapu ya sign omu a ombedidi mu ahemfo no manimu omo ombedidi dignitaries nanimu nyina ye de omu nyina ba ombe omo mbehwe aduane so bebi omu no aduane ne nyina ya mapo ne nyina ye behwe ma nipa ye be assign omu na omo agimu tata e de mabaye na se ye twan mu nyame nka mo ho mo ba nso na ebia mo yira mo kwan na mo ntimi nko kuru mu bi mu a mo betimi afre me ye be ma mo omu nso ombe lead mu e de mo akọ back to mu kuru mu nyame nka mo ho no ombo mo ho ban bye bye.